turabaramukije amahoro Yesu Kristo abane nawe ahantu uherereye. Haleluya. Reka ndakwibutse turacari muri yandwi ingasanzwe indwi twahaye teme indi yo gusenga twakira ubushobozi bwa mpemu yera. Uno munsi no musugira kane wo muri iyo ndwi. Rero munsi rero ni bidasanzwe, uno munsi mudasanzwe aho twibuka ascension, aho twibuka ukuduga mu ijuru k'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Teme ngiye kuganira nawe iravuga ngo wame ugavye witegurire kugaruka kwa Yesu kuko uko yaduze niko agiye kugaruka. Wame ugavye. Uno munsi ntabwo by'ukuri Yesu Kristo yaduze mu ijuru uno munsi, ariko tuko twibuka igeni yaduze mu ijuru. Tugiye kurabira hamwe rero uko yasize abigishwa mu gihe guca duga ingene yabasezeye n'ivyo yababariye. Imana nishima cyane rero ngo dusangire ijambo ry'Imana kandi ube maso, ukomeze kuba maso no kwitegurira kuzura ubushobozi bwa mpemu yera. Hano mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice byaho cya mbere umutwe 3 aravuga neza ngo kandi amaze kubabazwa abiyereka ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, ababonekera iminsi 40 avuga iby'ubwami bw'Imana. Imana nishime cyane. Yesu Kristo inyuma yo kubambwa no gupfa no kuzuka, amaze kuzuka yabanye n'abigishwa iminsi 40 aguma biyereka, akorera ibitangazo mu maso yabo, yifuza kubereka yuko ari wa wundi babaye imyaka 3 ari kumwe nabo. Haleluya. Yiyeretse abigishwa biwe iminsi 40 aho yabaganiriye ababwira amakuru iyagomba kuja. Ndakwibutsa hariho ibintu bibiri dasa, hari ikintu cy'ubwami bw'Imana n'ubwami bw'ijuru. Mu mwanya Yesu yamaranye nabo yari kubabwira ivyerekeye ubwo bwami n'amabanga yabwo. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Hano mu gitabo nyene cy'ibyakozwe n'intumwa 1:5 aravuga ngo kuko nuko Yohani yabatirisha amazi, ariko mweho mu misi itari myinshi muzobatizwa na mpemu yera. Imana nishimwe cyane. Yesu yabigishwa ngo reka ngende, nyamara kugenda nzorungikira umwitsa ariwe mpemu yera. Haleluya. Mbega mpemu w'Imana, mpemu yera adufasha iki? Ubundi umuntu amaze kuzura mpemu yera niwe yari kubabwira neza, akabibutsa ko babwiye ibyo babwiwe n'uwo mwami imyaka 3, akanabahishurira n'iby'urugendo rudasanzwe. Yesu nashime cyane. Inyuma y'umubatizo wabatijwe wo kwihana hari uwundi mubatizo ukomeye kandi ukenewe, ni umubatizo wo kubaza muri mpemu yera. Ntibyari byoroshye ko abigishwa cyane abasigaye mu gishingo cya Yesu bashobora gusobanukirwa iby'uwo mwami Yesu Kristo batararonka uwo mwitsa twasirwe. Yavuga ati ngo nibazobibutsa byose, abibutse ibyo nababwiye. Imana nishima cyane. Rero hamwe no kwitega Kristo urasaba kuzura ubushobozi bwa mpemu yera. Mpemu yera niwe azogufasha muri uko rugendo. Ndakwibutsa kugenda kwacu mu ijuru ntituzogenda twambaye no mubiri, tuzogenda cyangwa tuzojanwa na mpemu yera. Imana nishime cyane. Dusome hano mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa cyasoma igitego cy'intumwa 19 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 6 haravuga ngo maze Apolo akiri i Korinto, Pawulo aca mu gihugu byo haruguru ashika muri Efeso, asanga abigishwa bamwe, arababaza ati mbega mwarahawe mpemu yera? Nawe ndakubaza, warahawe mpemu yera? Warahawe mpemu yera? Mpemu w'Imana bugera tanzwe. Umviriza yera igihe mwizera. Baramwishura bati ntitwari bwana byumve yuko mpemu yera yatanzwe. Arababaza ati none mwabatijwe umubatizo ki? Imana nishime cyane. Bati umubatizo wa Yohani. Pawulo ati Yohani yabatirije mu batizo wo kwihana abarira abantu ko bakwiye kwizera uzoza hanyuma yiwe, niwe Yesu. Haleluya. Pawulo amaze kwarambika kw'ibiganza mpemu yera abanza ko bavuga izindi ndimi bavugishwa n'Imana. Imana nishime cyane. Hano nigiye Pawulo yari kwagenda muri Efeso. Haleluya. Asanga hariho abigishwa, bano bigishwa barabigishwa ba Yohani, barakora umurimo w'Imana ariko bakakora muri kamere, bataruzuzwa mpemu yera. Pawulo ndakwibutse burya Pawulo ntiyigeze abana na Yesu. Haleluya. Uravyibuka burya Pawulo yujujwe imbaraga za Yesu biciye muri mpemu yera. Imana nishime cyane. Rero parabwa ati none mwebwe marahaye mpemu yera, none mwebwe mwabatijwe umubatizo ki? Ati barambwira ati uwo mpemu yera nta nuwo tuzi, ntituzi ko yanatanzwe. Ndakwibutse
mpemu y'Imana yaratanzwe kandi yatanzwe ku bwanje nawe. Urasaba kumwakira, urasaba kumumaririkiza, urasaba kurambika kw'ibiganza kugira ngo uwo mpemu yera akuzure. Biravuga ati ngo Pawulo yaciye abarambika kw'ibiganza, aho kanya buzura inkomezi zande za mpemu yera, batangura kuvugishwa, batangura guhamya no gushingira intahe uwo bemeye. Narivuze ngo inyuma, haleluya, inyuma y'umubatizo wabatijwe wo kwihana ibyaha hari undi mubatizo wa kabiri ukeneye kandi ukomeye cyane wo kubatizwa muri mpemu yera kugira ngo wakire inkomezi. Icya kabiri kugira ngo uhishurirwe ibyo wemeye. Icya gatatu kugira ngo ugire ubushobozi mu byo wemeye. Hari abantu benshi bemeye Kristo ariko batarakira inkomezi z'uwo mwami Yesu Kristo. Haleluya. Yesu yavuze ngo nimwamara kwizera, nimwamara kubatizwa, ngo muzokwakira inkomezi, ngo muzosengera ngo bakire, ngo muzokoresha ibitangaza. Ndakwibutsa mpemu yera niba dufashe kuri ibitangaza. Ku munsi w'ejo muravyibuka twaganiriye inkuru ya Samusoni amaze kuzura impemu w'Imana yashoboye kwivuna amazi agira inkomezi. Rero iyo umuntu afise mpemu yera rero agira izindi nkomezi zitandukanye n'inkomezi zo muri kamere kiwe. Imana nishime cyane. Kadusubire haruguru gato hamwe n'imvya kozwe n'intumwa rimwe ubu tugeze ku murongo w'umunani. Havuga ati ariko ngo muzohabwa aya n'amajambo Yesu yariko arababwira buca mwijoro buca duzwa. Haleluya. Umunani avuga ati ngo ariko ngo muzohabwa ubushobozi mpemu yera niyabazako, muzoba ibyabona byo kunshingira intahe i Yerusalemu ni Yudaya hose ni Samariya no gushiza ku mpera y'isi. Imana nishime cyane. Hano Yesu kubabwira ngo nimureke ngende nzonwikira mpemu yera je ngo muzonshingira intahe. Rero iyo umuntu amaze kuzura mpemu yera agira ubushobozi bwo gushingira intahe Yesu Kristo. 9:11 haravuga ngo amaze kuvuga ibyo aduzwa babona igicu kiramukura mu maso yabo, barababaza bati abagabo babiri baraza barababwira bati barababaza bati yemwe bagabo b'i Galilaya niki gitumye muhanga gitumye muhagaze muraba mu ijuru uko Yesu abakuwemwo akaduzwa mu ijuru azoze atyo nkuko mumubonye ajya mu ijuru. Imana nishime cyane. Hano turabona Yesu amaze kuduga haboneka abagabo babiri babwira abagabo bariko baramuraba ngo yemwe bagabo b'i Galilaya nguko mumubona uwo mwami Yesu aduze niko azogaruka. Ndakwibutsa rero uko Yesu yaduze niko agiye kugaruka. Yesu agiye kugaruka uko yaduze mu ijuru niko azomanuka. Yesu nashimwe. Ndakwibutsa mwene data ibintu byose Yesu yahanuye yatubwiye vyerekeye kugaruka kwiwe vyaramaze gushika. Rero niwite uko Yesu yaduze ariko wite kugaruka kwiwe. Ndakwibutsa Yesu akiza mu isi yaje mu ishusho y'intama ije kubagwa yitangira abantu abanyabyaha, ariko niyagaruka uwo mwami Yesu azoza mu ishusho y'intare nta mikino. Biravuga ngo niyagaruka ngo amaso yose ngo azomubona, ngo nta musogosi ngo azomuborogera. Ico gihe Yesu amaze kugaruka azobaje guhana, azobaje guhemba no guhana. Yesu nashimwe. Biravuga ngo azoshira intama iburyo ashire impene ibubafu. Yesu nashimwe. Ndakwipfuza mwene data wame ugavye ibyo urimwo, wamugavye wame witeguriye kureba ko mwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Yesu nashimwe. Yesu agiye kuza, Yesu agiye kugaruka, ibyo uri mikosore. Yesu agiye kuza, Yesu nagiye kuza, Yesu agiye kuza. Wa muri maso wame witeguye. Ndakwipfurije kwitegurira kugaruka k'uwo mwami wacu Yesu Kristo. Ibyavuzwe byose yahanuye intambara, hari ibintu biko biraba byose mu isi ayaga izotera irindi. Yesu agiye kugaruka wame witeguye, witegura kugaruka k'uwo mwami. Amahoro y'Imana bane nawe. Nkwifuza kuzura mpemu yera ikizogufasha kwitegurira no kwama uri maso biteze uwo mwami nuko wuzura mpemu yera. Mpemu yera twaramusezerera nk'umwitsi ngo tumuhabwe. Ndakwipfurije kuzura inkomezi n'ubushobozi bwa mpemu yera, haba mu kazi akira kuzura inkomezi za mpemu yera, ibyo uri kurakora akira kuzura mpemu yera. Ndakwibutsa rero mpemu yera ntaba mu ngabire ariko mpemu yera aba mu gakiza. Hari itandukaniro ry'ingabire n'agakiza. Vomera agakiza mpemu w'Imana azoza agukoresha. Haleluya. Ko mpemu yari yamanutse abonekera no mu mico ndetse no mu ngeso zawe. Haleluya. Kwifuriza neza y'Imana, kwifurize guhimbaza umunsi wa ascension, umunsi aho twibuka iyurizwa mu ijuru canke ira mu ijuru ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Ijambo ryavuga ngo wame ugavye
witegurire kugaruka kwa Yesu. Uko yaduze niko agiye kugaruka. Amahoro y'Imana shalome abane namwe. Umunsi wa sesiyo mwiza, mukomere. Yesu agiye kuza kandi uko yaduze niko agiye kugaruka. Shalom.